life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Guys, ini gue mau ngasih tahu dan ini gak di endorse sama sekali. Gue bener-bener, this is actually the first time I use a acne patch. Nah, dan gue bener-bener gak tahu kalau ternyata fungsinya tuh bukan cuma buat nutupin, tapi buat nyerap juga. Atau cuma yang ini doang. Jadi kayak kemarin tuh jerawat gue yang di dagu nih, dia tuh kayak masih bengkak banget, terus ada putihnya gitu. Dan gue ya udahlah, daripada kayak gue paksa pakai makeup lagi, jadi gue pakai acne patch for the first time. Terus gue pakai seharian, the whole day gitu, terus nyaman banget kan. Kayak udah gue udah lupa ini ada acne patch di sini. Terus kayak malamnya gue pas udah sampai di hotel, gue copot. Terus dia ternyata kayak nyerap si jerawatnya, gue baru tahu. This is the first time soalnya gue pakai ginian. Dan jadi kempes jerawatnya. Jadi ini adalah restoran buat breakfastnya, dan breakfast di Studio Siri ini dari jam 7.30 sampai 10.30 standar. Tapi makanannya kayaknya enak-enak nih, cause it's authentic Chinese food. Okay, let's see if they have dim sum or duck. Perfect duck. Coba ya, kalian bisa tebak nggak gue lupa apa? Coba kamu tebak aku lupa apa? It's obvious. Udah cantik, emang buka apa lagi sayang? I know, but kurang, ada yang kurang apa juga? Ada yang kurang apa ya? Apa ya, jaket, topi. Enggak. Kacamata atau soft lens? Enggak, aku bisa lihat kamu. Adek, ini jelas udah, banget. Ini udah komplit sih, udah the best of the best. Jelas banget. Jelas banget. No. Ada yang kurang. Makeup? Iya apa? Ini? Alis, aku lupa pakai alis. Ya bagus. Oh apa? Oh, bagus. Ya bagus ya. I know. Tapi harus perfecto, you know. Enak? Panas nggak? Nah, supnya diminum. Nice. Oke, ini di pagi hari dan lebih kelihatan alive ya. Mungkin kalau malam tuh bagian dari kasinonya yang lebih alive nih. Tapi kasino sih 24 jam. Gue belum kesana sih. Nanti kita coba cek-cek ya. Kita keluar dulu.
cari mobil kita karena abis ini kita mau ke Wynn Palace. Kita sekarang udah sampai di Wynn Palace. Nah, tadi malam kayaknya gue udah sempat ngasih tahu ke kalian kalau Macau ini tuh terkenal banget. Sorry, tadi malam gue salah, bukan Southeast Asia, tapi kayak di Eastern Asia. Ini tuh kayak Las Vegasnya East Asia. Jadi bener-bener di sini tuh tempatnya, resortnya itu semua ada the best gambling lah, bener-bener gede banget. Kayak salah satu contohnya adalah Wynn Palace ini, salah satu yang terbesar. Jadi di Wynn Palace ini bukan cuma resort doang, ada hotelnya, tapi di sini ada banyak restaurant enak, ada juga shopping centernya dan kasinonya atau tempat gambling, atau kalau nggak gitu gambling, tempat judinya itu besar, majestic banget, dan people actually go to Macau. Sebenarnya salah satu utamanya adalah buat judi. Ini dia di dalamnya Wynn Palace. As I said before, di dalamnya ini shopping center gitu, high end brand. Dan kita nanti nih mau ke yang pertama ke Illuminarium yang dimana ini buka jam 11-an. So we're still waiting. Nih dia, masih tutup. Nah kita sekarang lagi muter-muter dulu dan mau lihat-lihat di dalam sini tuh ada apa aja. Yellow mustard mayo. So Okay. you can put the few food and Amazing. This looks amazing. Nah, ini gue udah ada tiketnya. Sekarang ini gue akan masuk ke Illuminarium yang space ini cukup terkenal di Macau, dan makanya orang-orang kesini untuk entertainmentnya. Dan di sini nanti ada sebenarnya setelah jam 3, jam 2-an itu ada dari jam 3 sampai jam 6 itu yang wow. Jadi beda-beda harganya. By the way, $1 MOP itu atau Macau currency itu adalah 2.000. Jadi itu kalau regular tiket buat foreigner kayak gue itu berarti 450 ribuan. Jadi kayak fully immersed gitu, kayak Apple Vision. 1000多年前的宋朝，他在天文学方面更是造诣极深，用研制的水距离象台绘制出多幅星图和月